Serenade, persembahan lagu-lagu serenade oleh 850 orang siswi SMA, SMK, negeri dan swasta sekota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan iringan musik, Korps Musik Kodam 14 Hasanuddin, selaku dirijen, Robinson SPD. Serenade pertama, Nusantara 1, ciptaan Arianto, aransemen Yosia Timbongi. Persembahan Serenade Hijau, ciptaan Maladi, aransemen Yosia Timbongi.
Satulah ciptaan A Simanjuntak, aransemen Yosia Timbul.